ده ساروجا و غرکرنا هر دو هوزانوانین کرد جگرخوین و صبری بوتانی دا. هوزانوانین باجی رزاخو باس لویه که دکن. کودنوکه دا هوزانوانین دوره گرنگیه ددن لیان خواه سیاسی جه لیان نتوی. براسیه که ام بیجین گرنگیه بره پزران نتوی چونکو تشتی نتوی برچاف نبی مروف الوی تشتی گرده و تشتیش مروفی کم او تشتی نل بردستی مروفی مروف دی بزابه که بگهت وان تشتک او ایبی و ارمانجت مروفی مروف بگهتیه جا بره نبس خوزانوان هر مروفه که کرد هزراوی او بی کنگی ملتی وی دی سر کرد. تایبەتمەندی مامۆستا جگەرخوین و سەبری بوتانی gelek xalan da diyar dibit girngtirîn xala we evan her du nivîsera bijîn her du şaira deverên Kurdistanê tu şê bêjî pitiriya deverên Kurdistanê geriya bîn ya dibêjek têkeliya hemî texên civakê kiribînin ji Axawata bigire û Hejara bigire û Roşenbîra bigire û ji melayan bigire end keltûrê melat yê ayinî bêjin yê civakê yê siyasî jî têkel bibin welvan hatiye ku jîngeheke de bihêjin ser meselê برطانگت حزباتی ده بن مثلا پتریات دفوان گرنگ بابت نتوی بین حتی هم شیم بجین بابت مروفاتی بگشتیم. هوزانوان و مامۆستای زانکۆی شەوکەت سەندی دەبێژیت پێدویە هۆزانوان هەستێ نەتەوەی دەینن لەبەری یەن سیاسی و هەر هۆزانوانێکی خواپاڵدای لایەنێکی سیاسیژی دێ سەنگاوی وەکی یەن نەتەوەی نابیت. هر هوزانوانه که هزران نتوی پاراست بد او افریقا زندیه و دمینت زندی دل ملت خدا بس هر هوزانوانه که آن هر ادیبه که آن هر نویسره که خافروت پال تشتی دیان خدا پال لانه کی سیاسی و قربانی ویدا ایدی اوت بتا ملکی وجه او پارتاوی چه قیمتی بود دین دی قیمتی وی هند بت نام ملت ویدا او قیمت واسه گرنگی نامینه پرانیا هوزانوانین کرد سالن تمن و برهم خدا گرنگی که زوردای هستی نتوایتی لی ببوچونا گلک جی کسانن دوی بواری دا کار دکن دنو کدا گلک هوزانوان وی گرنگیا نتوی دینین لپاش هست حزبایتی زیروانگولی با دینان از زاخو